Kalesia. Talofa Kalesia. Tai le alofo le atuo, tai mami a mai lo to soifua. Masio tato ni tai au fo. Vai tu foi o sami mai tato e Kalesia le tai au. Awala tato saulinga ia susa uma. Salama tolu. E whapea. Loa ngai. Ie whaamnu atu I reli. O mea mo fwoi at tonu ia tea. Ia whaamanu non swafpa ia. O wanga ngai. Ia whaamanu atu I reli. Au fwoi ne ingalo se mea tasi o ana mea lofu. Praise the Lord, my soul. All my inmost being. Praise his holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. O le au susu au te mato, au fai pese ni nai pese se lua. E sa o niuni ai o tatou loto maamu. I le tatou tapo inga I le nei tai au fo. So
shining in the light.
le tapo I ngai le tua. Let us pray. O mato usu mai le mongo lau fio I le nitai ao le li ie. Wai o mai ero mato manuia. Sila lo fa mai fa si fo atolo nu o malau fa nau mai mato o mai le nitai ao. Italia mai le mato tapu inga. We gather here to give you the praise and the honor that's deserving of you. We ask that you not allow our emotions to get in the way. For you are a mighty God, and it is worth praising. Amen. Tatato amata nei sa mina bese. Te pene inelo fe bese. Lord, I'm not okay, but I'm here. Questions I can't explain.
true. You stayed with me, and I'm breaking, and now carried me through. Tato before matalo elected. Let us pray. Le tu olo mato monga pa ia. Olo mato fa moe moe ngasini I te mi mato te pangati ai. Ulu fale lo nuku malau e kale sia I na tapo inga faitele. Lotu mamau mai fo I lato o mato nuti fatasi le nei tai au. Te pena e roa nganga pa ia le nei no whanga ma ua ko panoi soifua ma le ola I lato o ofo ina atu. Mo le nei ngā ruenga o whila te le ina o rofina ngalo I o mato lotu. O e lava o le atua e le mawhai e tangata o na whamala malama ato toa. O wala la ngona e o mai a te ia le teini ma le teini. O le mauti noa e te le tu lafo ina I mato. Me le mato te husu mai ai le aso saa, ma le aso saa, ma le aso saa. O le mea e te tau na mato whaia. Mato ngafo whau le lava I aso o tuana I atu I whi au mga ruenga. Ta ape man sara lau lo no malau e kalesia mai mato uma I le lorangi fe au feite to tasi ma fe au feite. Mato ngona lo le tu lafo ina mato. Le o mato o mai a batu lo mato fa atu e I ate oe. Fa fo I atu le vi inga le fa manu ma le fa netama. No o ma liela to singa I a mato. E tu fu solo tino lotu mai ta mama tina matu tu ola matu kalesia. Le ngata I le fale nei a fa fo I le malu le fai e lima o lao fio. Le vi inga I lao fio e le fai titia. Whaftai ono le ola ma le malos. Lo e utuina I o matu ta mama tina matu tua. O vea I lato ma fetu pupula. Whamala maina le awala mo I matou Talofa. Le matou talo I e whapeina ona e whaongaina o le nei o lotu. Le nei whatamanu ma le nei malai. Sulu atu ai le malamalama o lawa fio I o matou tangata. E meisi le rolangi ato. O matou talo ni e lau whamanuianga I le matou potpotonga nei. Ie matutua se o lava I whanau la iti. Ese tulanga o lo matou I ai la le whatutua. O isi ua matua le whatutua I a te oe. Nai whanau fo I lo whateitai. Le tali tonu ma lafo se o watu o latou la mona I a te oe. Le matou titalo o whea lava o lo matou I ai le nua nua o le whatutua. Ie whawhenua I ai matou. Ia ngā fo I sauninga lo malo o lau e kalesia. Whai awala matou te pai atu I ai I lau o fio. Whaongaina upo o matou mutu, ma whawhonga o matou loto. Whaongaina pese la uwhai pese ma matou whaitau ngā tusi. Me se fo ia matou ma whawhonga I lo tuspa ia ma lo whina ngāpo. E whakalau te le ina I lo whina ngalo I o matou tangata ma whawhau. Nei lawa mauti noa o matou I loa le li I. Ao noa I matou malawa fio. Wana se su me palo tangi I matou. Wana se ia fo ia ta dia I malai.
Le mele o la mātou te talo le li i mātou sa ili i lo fina ngalo i le nei awala me i mātou mawala. I mātou tutu i le papa o lo fina ngalo e ala i mātou tapo inga whaitele. Ta maase i to ina mai lava le pupui. La mātou te talo i maua la mātou malosi le ngata le tino e whapefo i le whale ngama. Mātou te atua i le lalolangi le neiva yaso. Ve i mātou masuru o le tala le lei. Mātou mantua isi tua o lalolangi e le utapua i sa loto ai lau whanau whatua tua. No pule sa wā te tai o mālo. Le whamatau mai fo i o leo o lo leanga. I o mātou tangata tai tō tasi. O le mawhai ai o na tapua i sa loto le tangata i ate oe pe o na whai ai le amatanga. I o whaafam whaatumutumu lima o na mātou whai o lo mātou. O mātou matua nisi tua o lalangi. Lo whaporongai nai tangata i le angasala. Tuli i mātou o tua e ese mai nei lo o tua e mawai le ola. O mātou te talo le li iena i o otu e lo whaapatanga. Ia i la tō mai mātou fōi. Nei vai aso i ona whi au mga ruenga la whenga iai mātou. Ta apelo nuu malau e kālesia i ngā ruenga whisoro. O mātou te talo le li ie. Ia mātou wō malau o fionga. Mafutaina i mātou e lua nganga pa ia. Vea le nei vai aso, matau langa e pa ia mamali e atu. We are not okay, Lord. And that's why we come here every week. And though we're not okay, we'll continue to stand. Because we know it's good for us. It's good for the future of our people. And it's also good for the future of this country. We ask you to continue to reveal to us your grace, your glory, and all that is good about you as it is manifested in your Lord, our Lord Jesus Christ, your Son and our Savior. Lamatu talo le nale le ie. Natu ilu mo lawa fio fatasi matatalo te totasi le tangata la ia. Se ero faleli ie ma etalia mai. Suafo Yesu Kiriso lo matu ali ima fao. Ole mvala awa tuai. So
se bingo le tu o sambi ala fe pese.
mātou wauina le nei sene le ie mo lao fio. Le mātou te talo se e talia mai. Tasi mai mātou e mātou lava o mātou ofo i nātu I lao fio I le nei tai au. Se e puma waa I lo fina ngaro. We offer you our tithes, our offerings, our trembling hearts. We ask that you receive it in your grace. In Jesus' name we pray. Amen. If you ngale tua atato whaituina, ngali a Mateo mtau e lima, tato whaitau whanawha I mo moa. Our text this morning is Matthew chapter 5. We'll be reading responsibly with verses 1 to verse 12. It's also printed in your bulletin. Mateo lima tasi sepuluh la tato whaitau e beona masingai. Usio sila atu I le moto tangata o na maliwa lea o I le maunga o nofo ai lalo. O na mai lea o na soo I a te ia. O I whetai atu, mawa o ia te rato, o whape atu. Amu ie matitiwa I le nganga, o wai o lato le malo le langi. O ie wharamoa, a wai Amu ia e anga malu, wai whai mo lato tofi le nu. Amu ie fia kai o fia I mea mito, a wai ma ona I nato. Amu ia e alolo fatu, wai alofa ina mai I lato. Amu ie roto ma, a wai lato te roa atu e tua. Amu ia e whatupuina le file mo, a wata ua I lato wata li o le tua. Ie sa wai o na mito, a wai lato ma rina. Skutasi ma skulua. Ie roto mea lato mea, whasa wai atu roto. Manato te wakina me pero o to I mele ana uma o na wa. Ie o to o ni koni ma fia fia lapa. A wa o na nami o to tau I teke. A wa na whawhea o na lato whasa wai perfecta e na mongua I atu o to. Via te le mai le tua e le whituina o na fionga. O te talo te luma tato te whaumolongo ai upo ana fionga ma whaitau I lana tusi. Whaopo poina o na manuia o na file mu I a tato o whaitau ai. Tu mau tu pe a te ia na lava li. Nei se I o e whakavau lava. E bene a no e whataro whatu ai tato kalesia. Fiona te whona mana malo lau. Ka whela whinga wena I suma I au a. Fiona te akono. Mafta matina. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our visitors this morning here in real life, and also those who are joining us online, either live or later on in the week. And it is my prayer that when you access some of these materials, that you bring your individual self to it. In other words, try to work out your stuff on the individual level. Every time you come to this well, let's say, when you drink from this well, either now or later on, may it be nurturing for you, because at the individual level, you are the one that's partaking of this.
living water. Ia whaamalo whaafitai o no ngā ruenga le lawa yaso o mawai. A launga le suafo le tua te maa le tua le alo ma le tua le nganga pa ia. Lawa yaso o mawai e peina awa i le li o na so. Whanau se petaio ane te rea am simona lo na uso. Tung whea build a lato team. Ina ua tupu le whawhitao li ua tupu Ioane le baptiso i le whanpuipui. Una trigger rola i o le li o le taimile nei oa. Ua ao tama. O maua fo ini so o na muli i a Ioane le ua sa ili nei so lato te tai. Ia le lato maua ai le team i wa yaso o mawai. O le message lava e tasi. I o tō Salamo, wā o lata mai le maro le tua. O wa yaso lale nei, o tātou maua mai lana launga mua lava. Me pe tolu ni nai manatu o mai tātou te mawhau i ai, o manatu mua lava. Mai mātai o na maliua ne ai lea o ia i le maunga. Ngā wenga Ioane le baptiso sa whai le vanu le mesa iei vai. Ha vai nei e tafe mai le maunga. Na o la le teimi o le a whai iei le ngā wenga mua le li, lana la unga mua. Wei e rona manatu o le a alu le maunga. Te le maunga o lo il tuspa ia. Ai lea vesea I lava le winga le nei o le maunga e pe e fatu ina ia maua lunga. Vanu I lalo ai fatu I lunga maunga. So manatu mua e te tauna tātou wō I maunga. Manatua ia le upo le whaisalamu e whasanga e o ngata I maunga. E o mai ai lo fsoswani. So the first point I wanted to make is this whole notion of Jesus climbing the mountain. And not just physical high spots, but this whole notion of escalation. Going boldly to where no one has gone before. That's the main idea here. Eagles can only be found on the top of the mountains, not hanging out with other life forms that are in the valley. Tato li lifa lawa I o I me mauruna. Mongo ararata. Sa to ai le va'o o noa ina ua mātū le lolo. Maunga o siona. Na maua mai e mose tu la fono se fulu mai le tua. Whengainga fōu tātou maua le maunga o le liwina. Ina ua whaali mai mose mai e lia o le tu la fono ma le au perfeta. Ma ua miliu u whaatasi ma ke riso o le nā fo I tūpulanga. Maunga o korokota, whasātauro ero tātou li. So manatu ala nā mua e tātou li lifa lava I me maurunga. Tātou waifo I le rank ina o tangata I le military, masani e tātou, whasolo lava I le maurunga. E maurunga atu le I valu I lo le I tolu. E maurunga atu le NCO I le enlisted. E maununga atu le whawhetu whā, I le whawhetu tasi. So I le winga whatu, o le soifua ma le ola o lo tātou soifua ma ola ai. Le manatu tātou whaonga ina le nā metaphor e te ina I o tātou olanga.
Le whawhata a maea ia le bachelor's degree initial le whanau tu sanga o mawai. Ia le nafu uta mawhai lisi maunga o le master's degree. Pero manatu mua lea a whapea lava e te fia sa ili se mea e sau waina manuia. E te tau ana e alu le maunga. Li lifa o e mea mau pue pue. E o fo i lava ia mato o maua PhD se te tau a o na iai se isi mea mau alunga i talato lo mato i loa. E sa ili manuia iai. Ia e foi nai fatu ngā maunga e whale tonu, tātu maua le tala i le olo pāpelu. Ma le mele nā whaai tete i lava i tātou olo fia o i me maurulunga. Wai ma whaifo na vea le maurulunga ma mea e whasaseina ai. A ma mau fo i la walu ilunga. Ma mau fo i la bau i lava. Ia te tau lava na nau i tātou i me maurulunga. Le o tātou maua mai le tusi tātou whaitau ina. Le o te pena le ligi lana launga mōmua. Na alu i le maunga e whai mai ai. Manatu lona lua la, o le nofo i lalo. Mai matei o ualu le li i le maunga o na nofo lo le i lalo. O lona winga ua mautu lona nofoanga. Ua le o toe alu lona mawhau le me tuai o na vai. Ua le ua nofo. Ua iei lona foa. Nofo i lalo. Nei te mi le tala whasorobito le nei o lotu sa le i whaataua ai le nofo i lalo. Na whaataua le inu eto. Na whaitu le ngā ruenga ina ua maua mai le awhiwa se lau iwa whaa. Tātou whaia whapea le ngā ruenga ua sa talavou te tai o le nu. Sa le maua ni mea se tele. Sa whalango lango i le tua na te whili ina se ngao o se autau. E whai ailo na whina ngalo. Me te whoa leo le inu eto on tātou oto ina mai le tala i a kitiona malana autau. Tala masani u mai tātou. O le tala i le whaonga ina e le tua o le tangata whatau waa. E whai ailo na whina ngalo. O le tala i le whaonga ina e le tua na ni tangata e tonu se lau. E whato i lalo i le autau e se lau tonu skuru afe tangata. I mano tile nasa tātou whaonga ina. Tō whamanino le nasa asa i le ngā ruenga. Whitai tunga e peo na tātou maua mai i e tau sanga. Sa telefoi ngā ruenga sa tātou whaia. Au le nei tai au. O tātou maua i le tala lea. Ua nofo i lalo le li. Ile manatu o tau fwoi whapenao na tātou whaia o le ngā ruenga. Ua nei toe inu eto le ngā ruenga pe whaitu. Ai se a wale o sina le lau wao le o whai ngā ruenga. Telefo ina pe pe ta lako sa whengai mai tātou i ai tā lafu whale. Le fo umauturo tātou no whanga ma ua i umai kolisi o to tele o nisi tu maiti. Ua i ele manatu o te tau o na whainofo lo tātou ngā ruenga. Ki waru leni i le maunga. Ua nofo ai lao. Ia te pena i rola i o na launga lea. Tau ela o Kirsiano launga whaamu ia. Ar manatu lona toru la o le au whainga ato whaamu ia i ale li. A whisili tātou po le ale pattern, o le ale mamanu o nei whaamu ia o male li. Whionta tātou whapea e whanau mai se whale tonu se mele lei.
So se mea lava pe e leo taunga leo wai. Le soifua ma le olo le tangata. O loo ufi e tutonu le tala le lei. Pe o leo te lenga le nā o launga whaamu ia le li. Amu ia e mātitiva i le nganga. Wai o la tau le malo le langi. Tangata sa manatu la tau e le o iai, le finangalo le tua ia i la tau. Umativa i la tau i le nganga. O le nofo file mua i o la tau maulina, o la tau i loa peia ua ma mau ese i tatou ma le finangalo le tua. Ia na fasi e lava lea o ia e ona manatu a fe maile li i amu ia o tou e matitiwa i le nganga whapea. Wai o tou le malo le langi. This is one of the themes that this whole notion that there might be something wrong. But if you double click on what's wrong, you will discover a pearl there. This is the summary of all of Jesus's Beatitudes. It's this notion that what seemed to be wrong at the time end up being good long term. I'm reminded of Joseph's brother when they sold him to Egypt as a slave. And when he finally escalated the kingdom and became Pharaoh's #1 lieutenant, he told his brothers, what you meant for evil, God meant for good. It's the same theme. So peo le au te lenga le nā o le mata, o le manatu muli muli. Ma o le filo e sui umai, wha amu ia le li. A tonu lava o lo iai se wha le tonu. A mai le nā wha le tonu o lo tūlai mai iai se me fō. Se wha o la tanga. Se file mo i tātou. Sa ne o le la uma mo mua le li, na whai mai lungo le maunga. Na o mai ona nofo le o ia i lau. Amu ia e whanua noa. Ko wai whamawhana whanaina i lato. Te le mafuanga whanua noa i le tangata. Ese fo i tō ainga whanua noa ma la tātou tali atu. I le nā whanua noa. O isi e tangi. O isi file mu. O isi eita, o isi e tau talatala, o isi e ta atu, o isi e whetongi, and ia whaleli. I o tau bea o tau whanua noa, wa ina alo to tō i le whatu le whamawhana whananga. So this is the pattern that we can discern from Jesus' Beatitudes. Wherever you are in life's journey, double click on it and you will see God's grace. Ia lea se whanonoanga e tu samaleoti, pe o le mele le aleo na ese le tangata ma le tua. Le tangata e whautueina o na aso, e sola o na manatu, e tōfu ilanga manawa. Se whanonoanga le nā, o tele na pā ua e le tele o le o whatuatua. O mana nei ai whautu ngā mau o tangata oti nei lo whale nofo isi ainga i ro tātou o tunu. Whamai ale li amu ia e whanonoa. O wae whamawhana whanaina i lato. O e fo e whatuatua i a te ia e uilawa i oti. Ia e ola pe i lato. Ia manatu muli muli. Yaso umawai. Release ai le podcast mo mua ala tātou. Malai lea. Tele lopo podcast na po lesi podcast o fisi tele o meo uma na tape ai le release ina. And whamatala ina ele to whai aso fuina le tala
I le mea na maua e Samoa le afi. Io no mana tuaina fo I lea o le tala tangata eleni e whatatau. I teimi whatu a maua e fo I eleni le afi. A pe e iaile manu lauti le nae. Ta ui e tala nei e lua. E pe o se tangata ua li lifa I se me mawalunga, ua nofo I lalo, ua maua ai lona loto, lona malosi, ona double click le I le mea lea o tu ngā ai lona nu. Me o lo whano noa ai on tangata. Le mafuanga e alai ona ai manufasi e o noa mai whaavela. Na whai mailo leo te te e talanga. Pele iai ea se isi mea siri atu nei lo lea. Pele iai ea se isi maua lunga e mawhai ona au sia e o tangata. Ni e salafa le manuia o le afi o tatu tangata. Whapena fwoi Prometheus. Ina oi ite ia pe iai manuia o le atua o lo utu e istangata ele o maua e I latou. Na aru lole I le maua lunga o nofo I lalo. O double click I le mea o lo ti ngā ai masawhai o tangata. Na ia I loa lole o le manu lau ti lea. The philosophy lea. Every cloud has a silver lining. Uta manatu le ongala namo I tātou I le neiva yaso. Masina lono lua le nei tau sanga fōu. Whai mawa noe to whafo wina ila tātou sa vali ma le nganga pa I o le li. Lo sa ile tātou po wai nisi. A ea se maunga mawalunga. Nofo I lalo whaatasi ma le nganga o le tua. Iona o mai leo le afi mo tātou tupula. That's the charge for us, is to take this motif of having this proclivity for that which is high and mountainous, climb it, sit down and meditate on what pains our community, and then bring back fire, that which encapsulate God's blessings eternal for our community. No one has done this work better than Jesus the Christ, which is the reason why we gather this morning, and particularly the first Sunday of every month, so we can celebrate what he did with his life. He rose to the highest of high, negotiated our salvation with God himself, and he lost his life in the process, so you and I can live through faith. Yo temi neo la tato whengai ni whamantunga. Sumai le te akono. Se tato rufi ina le tino le li. Mafo fau pēa I le samalinga o tātou I kalesia I le niwa yaso. Una ola mona leo le tāua le individual responsibility. Nina ola mona e meise le nei la o ai o tātou o maite I lewa yaso ma lewa yaso. Si le whasātou o ina le li atasi malontina. O ia foi fatasi mo na so. Fasa tau la kana o ia.
Ilo manatu te tawana moto ifo i a tātou le mo'i o le nei whakmatalanga. Ina i o winga e fo i le nei sakarameta o lo tātou whaia pe lea masina ma le masina. So reflecting on what's going on in our community, individual responsibility is so important. The fact that you matter. The fact that Christ wasn't crucified with his ideals or his mother or his disciples. He was crucified individually by himself. And the invitation for us is that we equip ourselves at the individual level such that we can do this work. Paul did it individually. Everyone else that has suffered because of the gospel over the generations has done it at the individual basis and the individual level. Whina tā tātou Samoa langai, e tu tele a tātou mea. A leo tātou mai I nei maua. Benefiti tātou I tō whamanino, e mawhai lava le tangata e tō tasi o na sui se nu, ma se malo, ma se kalesia. E lo manatu o manuia I tātou. Te miumalawa tātou te mawhawhau ai le lao aipa I ala nei. E tātou I loa ai na safa lava na o ia. Mai pauro le lava aso. Fiafi na falata I na aile li o Iesu. E I tango ai le areto o tofitofi. O tu inatu I o na so o mawhapea atu. O loko tino nei o tofitofi masui o to. I o to whea nei mea mawhamantunga I a te atu Iesu uma to te aiai. Me poro e whapefo I le ipu I na umona lato ai u whape atu. Le ipu le nei o le whenenga fo lea I loko toto. I o to whea nei mea mawhamantunga I a te atu. So uma to te whenua. Wow, so uma to te ai le nei areto ma whenua le nei. To te whaailoa atua I le maliu o le li se I a toe whio mai o ia. Whamena mo mola lato whawhtai. Ne leo te wala aua tua I te akono se alanga la tato whawhtai. Tauranga na whaia o tato o li I mo tato. Tua CCESA. Le tua le tama, le alo, ma le anganga sa. O mātou wangaia nei la rao aipa ia. O iai le areto, ma le waina. O le whaailonga o na tino, na sasaina, whaatinga aina ina, o whaasatauroina. O le pale tui tui I lona ao. O le tau I lona I tū. O lona toto na whaamalini ina. Ana o I mātou le whanau masala. Le mea moni lava tama e le lava mātou upu. E sula I loa lofa ia I mātou whanau. Whawhetai, whawhetai. Father, we come to this table with heavy hearts because we are sinners in what we do and say. We ask, Father, to please forgive our sins. As we partake in the communion,
Let us not forget. Let us still remember the salvation that you have provided for us through your Son, Jesus Christ. We ask now, Father, to please bless these elements. In Jesus' name we pray. Amen. Lelo pona whakata I nā ele li a Yesu. Ne ke tango i le areto. Whawhatai e pe ona umon tātou whawhatai. Tofi le matu ina atu, i ona soko o mwhape atu. Tino le nei wa tofi masui o tōu. I o tō whaia nei mea ma whamantunga i a te au. Mi whape fo i le puina o umona lato ai o si tia I o lato luma. Whape atu o le pule nei o le whenga fo le I lo toto. I o tō whaia nei mea ma whamantunga I a te au. Yesu o matu te whenua ai. La whapena fo I un tātou whaia. Tulai te akona. A maua loa le areto te lia.
whinu I tātou umai ai. Ia tātou te tālo pēr. Ia si I pēr ma ia mawalunga pēr nene sakarameta mo I mātou uma. A whasolo atu masina ma whasolo tau sanga whaitau lia o le tangata. Se I o lava I na matua. Ma ia mātou maua le nei mauti noa. Ua whaamangaloina mātou o ngasala. No le tau rama. Tōngi ola na whaielo walo I lona soifua. Pa wala mātou ngā ruenga o le whatutua. O le tatonu. O le talia I le ngā whaaftai le mea lofa o uma o le tapena mo I mātou. Na mātou tatalo le li I e whapeina le nei sakarameta e pēr na mātou maua I le nei maunga. Mātou atu le lorangi matalai atu le nātala le lei. E fia o mai no uma. Ka unuela o whai ngā ruenga ngā rurue. O no lo suafa ke wiso. Amen. A tātou whai u nei sāninga I pese o sānia o whai pese.
tato o whipese, so I thought you know something like that. Tai ao, I told of after the tato IT. O te lehe pia ngā wenga if you whai, me nana mi ai tato o malava. So if you're looking for something to do, connect with some of our leaders, and we'll give you something to do. We have a lot of work to do. Let us pray. We have come to the end of our service, our worship service. Now it's time to go out and do our manifestation service, so that our lives throughout the week is an extension of the gospel that we heard this morning. We ask that you continue to equip us, give us the courage and the boldness to be live witnesses of the gospel this week in the world. Mata wo ilisi huyo ni tapo ina. E lama po na ni tapo ina whaia le tangata. A pale whea ngai ma le tau langa tutasi na esami ilo walo Yesu Kiriso. E te lia mai mai e wha mai na whalo te lina ilo file mu. Yo mātou tangata tāpua. Tā mātou tupua. E tumo mai o mātou runga le rofa tuno tele Yesu Kiriso o mātou i whaola. O whamutumuti vale o le tua le tamā. Ina mafutanga le motusia malo o ngā ia. Iai mātou le mala whanau le la pangia wao.